Questo lo so fare. Questo lo so. Dai vivo! Dai! Per sapere quanto vale l'utilità. Dai vivo! Sti cazzo! Dai! Ah no, che patente. Questo non fa la che non cagare, vedi? Dai! No, vedete, strano. Dai! Vabbè, che vai là? Dove va? Ah, perché il pantalone fa una parte. Ma dai! A ver, Carlo! A ver, Carlo! Mira, voy a enseñar un secreto. A ver, canta ahí. Miradme aos ollos, miradme. Cerca. Que ollo queredes que mova primeiro? O dereito. O dereito? Sí. Mira. Para vez que o esquerdo. Isto non sabe calquera. E hoxe enseñévolo porque o último día é algo novo hai que facer. Mira. Eu poños así. Están aquí. E agora mira, o dereito. Moves o dereito, non? No, van los dos. Pero o esquerdo tamén me caja en Dios. No, espera. Moves o dereito. No, mira. Bueno, vou probar co esquerdo primeiro, a ver que pasa. Movieron los dos. Ai, joder, me sale, hostia. Están buscando, Quen? Están buscando. Estou falando algo serio. Cala a boca. Non está o parvo do soso na miña cama. Grabas, Andrea. ¿Me grabas a mí? A ver si me sale ahora. Espera. Ay, no. Ay, ¿qué haces? A ver, graba aí que con moito cariño. Canta bimbo. Espera. Con moito cariño vou te enseñar o baile do cubicaje, que non sabe todo o mundo, O baile do cubicaje.